Thokozange bogogo nanibomkhulu lapho emakhaya. Nansi ke i-prophetic action abantu abadala abangikhombise yona umnyaka sesiwuvala umnyaka usuphela. Thola isikhandlela elimhlophe bese uthola amatshe awu-12 uyahamba unyukela entabeni uyokhulumisa le ndaba ukuthi onke amatshe yonke imithwalo yonke into ebebekwe phezulu kwesimo sempilo yakho ucela ukuthi le nto le isale kulomnyaka lo wena ufuna ukungena kulomnyaka ozayo impilo yakho sihamba kanje le nto le awuyenzeli ekhaya unyukela entabeni ufike entabeni uphathe ikhandlela elimhlophe ufike uguqe phansi uthandaze lamatshe obambe ngezandla zombili la uwakhulumise lamatshe udeclare lana this is a prophetic action uyayikhulumisa lento uyayikhulumisa ususa lelitshe lelabekwa lampilweni yakho khona litshe lelikhona lampilweni yakho lothweswe lona likulethela ubunzima noma ubulukhuni empilweni awazi ukuthi kumele wenze njani lento uyahamba uyentabeni uyozenzela wena uyocela kwabakini nomdali ukuthi wena njengoba lo mnyaka usuphethe awufuni lo mnyaka uphethe nalezi inkinga lezi abawu-12 lamatshe lawa uwathatha la ekuqaleni kwalentaba bese uyanyuka uyaphezulu lapho ufika wenze khona lento le after leyo nto leyo usuyenzile khona into oyibona nemehlo amabili uyibambe ngezandla zombili. Amen.